بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم زندگی ماشما زانت كافران وتوته همه شور کو گوشت باید ما رسول الله تهمت ببنده بلی دیگ مردم کایا مکه عمره یا حجا بلی میچی اسلام داخل مبا هر بر رسول الله هبرا گوش بکنه. ف یه وقتها باز مردم ماشمازات الله توفیق داتا مسلمان بتا وياك ابو ذر الغفاري ياك عمرو بن عبسة وهنشو ياك ضماد الازدي شيها مسلمان بي رانده وتا شعوری کو گوشتی ما همه سبب مردم ما هبرا باور نکنه ما هبر یکنه ما لحتی مردمان دیم گوشن شی گنوکه لحتی مردمان دیم گوشن شی شاهریه لحتی مردمان دیم گوشن شی کاهینه لحتی مردمان دیم گوشن هر ما هبر بازم مردم گوشن هر بای شان هبر راستن یک شان هبر یکیه چطور نزاننتی گوشتی بیا ما شما شعور کنه یک لقبیه یکی لقبیه گوشنه هر با گوشن دوزه دروگ گوشن دوزه هر با دروگ بنده گوشن دروگ بنده هر با گوشن شاعری دروگ گوشن شاعری مشمه هبر یک بی بلی مردم باور کنه مشمه هبرا اجتماع بتان رنده ولید بن المغیره گوشتی ولید بن المغیره تو درستان اذا کماشتری مردم توا آکلتری مردم توا تو بگو ما چیه گوشن فکر کن گوشتی شه چیه گوشه شما گوشه ما گوشه شاهریه شی قرآنه شعر توی مردم شعر جای شاهریه گوشه اینه شعر من درست زانو اولی شعران آخری شعران عربی شعران دراهیم شعر نام گبتن شعر باز قسمه یه قسمه شرطی مردم شی هبر شعر نه گوشتی چه بگوشن گوشتی شما بگوشه گوشتی ما گوشن کاهنی همه مردم هم باش کن دعوا کنم غیب کار زانو دوزان در گیجو هنچه گوش جن آیان سر نازل بم تا گوشه نه یه کاهن ما دیتگن شان هبر چطوریه نم هبر هیچ مانای نیشان هبرا تمتمه درو گوشه چی بگوشه بگوشه شما فکر کنه گوشه ما گوشه گنوکه گوشته نه گنوک چین خبر تو نه گوشه چین زانه چین یا هر قولی آیی هر یک خبری درو حکمه چطور گوشه گنوکه کیش مرا باور کن گنوک چین خبر زانه رندو فکر کو گوشه چه ولید تو بگم گوشی من گوشم شی خبر یه خبر کنگه ما اشکتگن چه یه خبر شرطرین واشترین شیرکنین خبر نیسته شی هنچی خبره متینی قویی رسینی عالمی خبره همشی خبر هنچی خبرن چو دره چه باز برین شرین برین بزین برین هنچی شی خبر هنچی خبره شی خبر هنچو یک دره چه مزنی آهوندی ساک دیر زمین چیرا بروت آپا چه همه زمین چیرا وطاره برسینی شی خبر هنچی خبرم شی خبر هنچی خبره هیچ کس نتونی شی خبرم بپروشی شی خبر هر کس خبر دیوانه ببی دراهی مردم دیگه خبر گوش نداره الا همی خبره درو پا داد کن گوشی ولید ما ترا آرتا ما میچی می واسطه یک خبره یک کنه تو هنچی خبر کنه دراهی مردم کافر بنه تو یه تی خبر آش کنه یک خبری بکن گوشتی شه صبر کن من فکر کنم فکر کو گوشت من رسی تو مانا گوشتی گوش ما گوشین ساهریه ایشی واقعی ایشی خبر سهره براتا جنگه ایشی خبر گیری پیت گو چوکا جنگه ایشی خبر گیری جان گو مردا جنگه ایشی خبر گیری مردم وت قبیله یا وت عشیره یا وت قومه وت مردمان درست انگار کم همشی واسطه ایشی خبر واسطه ایشی شرطرین خبر ما گوشین ساهریه الله سبحانه وتعالى واقع قرآن وارد کو
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وشتي الله سبحانه وتعالى شي جواب دا وشي وليد الله سبحانه وتعالى انشو ميزي داتقا مالي داتقا چوكي هاستا درو الله نعمت داتا آخرة فكركو ديت يدين حقي آخرة دي همي قوشت إن هذا إلا سحر يؤثر يقوش سحري شي هبر أثر سحر أثره يكار سحر كاري يهبركو فالله سبحانه وتعالى يعني شي قصة شي هبر قرآن يعني ياد كتان الله سبحانه وتعالى فهدرو اتفاق بتان قريش مردم هر كسات مردم اشنكو ये साहिर दरात के में मुल्का साहिर बेचारे संभाले शे हबरन गोश मदारे इशे हबर सहरा हंचो हबर शेंग भी द्राही मुल्का हंचो शेंग भी शे साहिर मर्दम आत का हर कसा तोर्स आया हरकत تاتك هر بديت يا محمد ودا نشتا ودا تاتك اي كرا نشتا وش بلكي ما سهر كان ياكي هم شام شاء الله سبحانه وتعالى يه ما هول توكا يه هبر توكا يه هنشو شنجي كتدراهيم ملكا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وتزبان قوما يعني الدعاية إعلانا هنشو كتاب المردم درون أفراد كانت محمدا هر قومي بيتين هميد تورس لازم اشياء ما جندو من ديما ما كبي من آواز من قوشا ما كبي بلكي ما سهر بو ياكي نامني طفيل ابن عمرو الدوسي شي ما تكون يا هبر شنگه من ملك يمن ملك يمني وشي ما تكون همي هبر شنگه قريش همي قريش درات ساحريه يه ساحريه وشي ما تكون مكه تورس لارزون شام ما جندو وشي من زوب ما قو بلكي من ديما درات من زوب بينوك دوين قوش ما بور كتن چه بينوكا قوازين تا من قوش توكا بلي ماشيا هربا من ديتون شي آوازا ماش كنو وشي ما آتكو هنچو طواف قو ما طوافن كو آتكو تهرتو من قوش بوردن چه بينوكا بلي هج كاس توارا ماش كنو شي توار بلكن شي توار من قوش كبي ما سهر بو فقوشي ما آتكو كعبا كر همدان لوتون گندو مردمي وشتاتا نماز كرگه يه سورات يه خشوع قوما يه ركوعة يه سجودة يه هنشي خوشحاليم قواشيم يعني سكونتي مردمية ما شو نازيك ما چارون شي كيم اگر نزانو محمد نازيك من پور ان گوش پور نچه پینوکا نازيك شتو بلي ما گوش تارون ما دي لحتي آواز هبر کنگه رندما ما دي پدان درات شو جوسكو مشي كينش قشتي شي محمد همي ساحر بچاي كدي مرا وسبحان الله شي يا محمد ساحر همشي ما بينو كش ما كاشتا وتقوشا دوم بيتات كونشا ما جاغا هزار شتا هم ودا ما قو محمد من كيسا توشي ما وتقوش بور كتغن تشبين وكا ما تورس تو منا سهر كنا توش تورين تشيك وشي ما ترى دي الله سبحانه وتعالى الله منا يعني ما انشو كوشش كنت لكن الله سبحانه وتعالى منا ارتي كرا وشتي ما يا رسول الله وشتي ترتيها رسول الله قرآني وانت وشتي قسما بخدايا ما هجبرت شيء حرف شيء لغات شيء معاني من زندگية شيء ناشكتا نا شاعران دپا ما اشكتا نا بيرينان دپا ما اشكتا نا عالمان حكيمان دپا ما اشكتا يا هبر چطوري هبر وشتي الله هبر تو كي من الله من الرسول من الراهدات اشمي واسطة فقوشتي كما إيمان كارون إيمان يارد قوشتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقوشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرو وتقوما تبليغ بك إسلاما وتقوما دعوات بك إسلاما وهم برو ميان كما
من دين ظاهر بي توا تاشكنا دين اسلام ظاهر بي هر بدين اسلام ظاهر بي بیا من کرا همي اشكته گوش بدار يا هبر شنگ بیانه هر به اشكته من دين شو ودا وتقومي تبليغكو مردمي دعوت داتا اسلاما تهاي دعوة طفيل بن عمرو دوسي ابو هريرة رضي الله عنه مسلمان بي راندا همي وحدي رسول الله هجرتكو مدينات هميشه هبر حال احوال گوشكو كدي رسول الله چاش كتي رسول الله هجرتكو تا مكة شتا مدينة جنگ احد هلاسه وتقوم 80 نفر لو جيش زيري كيت مدينة اسلام كاري فمسلمان بدرو همدا ايمان كارم طفيل بن عمرو راندا قو رسول الله راندا اي واقع دراهين واقعا قو رسول الله امراه بي دراهين غزوتان جنگا قو رسول الله امراه بي چه رسول الله وفات بي رسول الله وفات بهم واحد مردم مرتد بتا مشرك بتا هور بيقو ابو بكر الصديق جهادا چه جهاد مسيلمة كذابة همدا شهيد بي بس يكوابي واشين ديتي بيسر شهادة رندزانتي ما يجنگا ما شهيد بو وش همي قصة وابي وقباش رندا قوشت شماي زاني شي مانا مرد ما قوات ماناي چه قوشت من ماناي مواد زانو شي مانا همشه ما يجنگا من آخری جنگ من آخری زندگی ما همدا شهید بو بإذن الله همي ملکا ما کل بو همي ملکا ما دفن بو همي منطقة رياضة نجدة همدا يمامية ما همدا دفن بو كوشي من چوك واب گندگه من چوك شوهاز کنگه مناسك كوشي من چوك همشه مانا من چوك راها یک روچي كيته همدا یک ايشي آخری عاقبة هنچو شهيد بإذن الله من دابا وهنچو كي جنگ رنگ يرموكا رندو 3 سالا عمر بن الخطاب زمان جنگ يرموغا همودان شهادتي رسي فهنچو اسلام شنگ بيان بي هنچو رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلیغ نکه رندا یہ کافران دی ما هر کار کنه هر میچی گوشه هنچی بهتان بنده هنچی حبر کنه شیعه بازی اثر نیسته مردم اگر کم کم ایمان کارم بیا شما چیه کنه گوش درستان شعور کو بیا ما شما هر مسلمان خلاص ما سزای دیم ما هنچین سزای دیم یا پدا میدینه بیایا یا ما چه سزا چی را بکشیده درو ما شما اتفاق کنه مردم هر کس مسلمان بی ما سزا بده همه نیت کو همه شعور کو رنده شروع کو مزنی سزا مسلمانان سرا مزنی سزای شروع کو هم بعضی قصه واقعه هستن شان تو چطور سزا رسه خباب بن الارتا چطور سزا رسه عمار بن ياسر وتماتا بتا ماتي اولي شهيد اسلام توكا بيتي ردا شهيد بي صحابه درو هما مزنين مشهورين صحابه سزاي داتا وت مردم هركس وت مردما وت مسلمانا بزيري سزاي بدا يا بني اميه مسلمانا سزا بدا فلاني فلا هركس وت قبيله هما ماستر بيان بجرانتي سزاي بدا جيل بكنا بجنانتي تمه بكنا چه اسلام انگار کنه یہ دگراه نیست باید با شما همه کنه رنده شروع کو یه طریقه انشاءالله ما شما یه تمام قصه یدی ما گوشیم صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه و بارک و سلم